ndabizi neza ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarenga ku masezerano yagirana na Ukraine igihe ayo masezerano yaba atarinzwe. Aya ni amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer yavuze ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarenga ku masezerano y'amahoro na Ukraine igihe ayo masezerano yaba atarinzwe. Ibi akaba yarabivuze nyuma y'uko yari amaze kwitabira inama y'abakuru ba gisirikare yabereye i Londres. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza kandi yavuze ko amasezerano yari yose yo guhagarika imirwano hagati y'Uburusiya na Ukraine yaramba gusa ari uko hariho gahunda zihamye z'umutekano zo kuyarinda. Ibi akaba yarabivugiye mu nama y'ibiro bikuru by'ibikorwa bya gisirikare biri i Northwood mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Londres. Aho ibihugu birenga 20 byateraniye mu nama yo mu muhezo biganira ku byifuzo byo kohereza ingabo muri Ukraine zo gufasha kurinda umutekano w'icyo gihugu muri gahunda y'amasezerano y'amahoro yagerwaho ayariyo yose. Sir Keir kandi yakomeje avuga ko gahunda z'umutekano zatuma Uburusiya busobanukirwa neza ko hazabaho ingaruka zikomeye igihe bwaba burenze kuri ayo masezerano ayariyo yose yabaho. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yavuze ko ubwo n'inshuti zabwo barimo kuva mu by'imbaraga za politike berekeza mu igenamigambi rya gisirikare, kandi yavuze ko rigomba gukorwa ubu ngubu arimo arabivuga mbere y'uko amasezerano agerwaho. Yagize ati ni ingenzi cyane ko tubikora kuko hari ikintu kimwe tuzi neza, aricyo ko amasezerano aramutse abayeho nta kindi kintu kiyari inyuma, nta kindi Putin yazakora uretse kuyarengaho. Ibyo rero turabizi ko byabayeho na mbere kandi turabisobanukiwe neza. Mu bitekerezo byacu byose bizongera kubaho. Kandi Sir Keir yakomeje avuga neza anasobanura ko bitazabaho ko ingabo z'Ubwongereza zikurwa mu bindi bihugu nka Estonia ngo zijyanwe muri Ukraine. Agira ati nta kwikura mu byo twiyemeje mu bindi bihugu kuzabaho. Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza we John Healey yari muri iyo nama yo mu muhezo y'abategetsi ba gisirikare bo mu bihugu icyo Sir yise urugaga rw'abafite ubushake. Kandi biro bya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Downing Street byavuze ko abo bategetsi ba gisirikare bazagira uruhare mu igenamigambi ryimbitse ku ngingo ku yindi ijyanye no kugaba ingabo kwabaho ko ariko kose. Ubwongereza bwatumijeho iyi nama y'abakuru ba gisirikare nyuma y'inama yabaye ku wa mbere y'uku kwezi yitabiriwe n'ibihugu 26. Abo mu nzego za gisirikare n'iza diplomasi bavuze ko kohereza izo ngabo bishobora kubaho gukwiye kwitwa ingabo zo gutanga icyizere aho kwitwa ingabo zo kugarura amahoro. Kandi mbere yo ku munsi wo kuwa kane Sir Keir yasuye icyambu cya Port of Barrow cyo mu karere ka Cumbria mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubwongereza, aho bakirwa amato y'intambara y'Ubwongereza agendera munsi y'inyanja akoreshwa n'ingufu za nucleaire. Akaba yaratangarije abanyamakuru ko ibyo biganiro by'irondire byibanda ku kuntu bashobora gutuma ikirere n'inyanja n'imipaka bya Ukraine bikomeza kugira umutekano urambye. Ikinyamakuru kandi Daily Telegraph cyo mu Bwongereza cyatangaje ko kohereza muri Ukraine indege z'intambara z'Ubwongereza zo mu bwoko bwa Typhoon zo kurinda ikirere cyaho ari umwe mu mwanzuro w'ingenzi wafatiwe muri iyo nama. Mbere y'uko ibyo biganiro biba kandi Minisitiri wungirije ushinzwe ingabo z'Ubwongereza Rick Poland yaravuze ati ntabwo turamenya umubare w'ingabo z'Ubwongereza zishobora koherezwa muri Ukraine kuko turacyarimo gushushanya imiterere y'izo ngabo. Mu gutanga urugero yagize ati niba igihugu kimwe gitanze indege z'intambara zihuta, urugero nk'indege ya Typhoon, ni gute ibindi bihugu bizakorana nayo? Ni hehe izafatira ibitoro igihe ibyo yari ifite biyishiranye? Izakorana gute n'ubushobozi bw'ibindi bihugu? Minisitiri kandi yavuze ko yiteze ibiganiro bizatuma ingabo zarizo zose zo muri Ukraine cyangwa iziri mu nkengero yaho zikomeza gukora zituje zifite amahoro ndetse n'ubwirinzi bwose bushoboka. Naho mu ruzinduko yagiriye muri Norvège kuwa kane, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya bugomba guhagarika ubusabe ubwo ari bwo bwose bugomba gutuma intambara yabo ikomeza. Kuvugana kuri telefone kwa Perezida wa Amerika Donald Trump, Putin na Zelensky kwananiwe kugeza ku gahenge kw'iminsi 30 Amerika yateganyaga. Kuwa kane Zelensky yavuze ko abategetsi ba Ukraine kuwa mbere bazahura n'abagenzi babo ba Amerika mu nama muri Arabia Saudite nyuma y'uko ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin byemeje ko Amerika n'Uburusiya bazagirana ibiganiro aho muri Arabia Saudite kuri uwo munsi n'ubundi. Ibi biganiro kandi bishya bigiye kuba mu gihe Amerika igerageza gutuma ibyo bihugu byombi bigera ku gahenge nyuma y'intambara imaze imyaka irenga 3 yose. Mu biganiro bagiranye na Amerika, Zelensky na Putin bombi muri rusange bemeye agahenge, ariko kugeza amagingo n'aya ntikarashyirwa mu bikorwa. Impande zose zifite ibyo zisaba binyuranye n'ibyo bemeranyijweho.
ukurikira ibiganiro byacu buri munsi sinagenda nakubwiye bimwe mu byaranze iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine aho imaze imyaka 3 irenga. Duhereye ku bijyanye n'imirwano, Ukraine itangaza ko umubare w'abasirikare b'Uburusiya bamaze kwicwa cyangwa bagakomereka umaze kurenga 897 n'abasirikare 10, ariko muri bo abasirikare 1560 bakaba barishwe cyangwa bagakomeretswa mu masaha ashize, no kuvuga umunsi umwe wonyine. Naho guverineri w'akarere ka Zaporizhzhia Ivan Vrodolyuk yatangaje ko Uburusiya bwateye ibisasu muri Ukraine mu bitero 137 by'indege zitagira abapilote, no kuvuga drone, bituma abantu bagera ku 3000 babura amashanyarazi nyuma y'uko ibikorwa remezo byangijwe n'ibyo bisasu byatewe na za drone. Ingabo zirwana mu kirere za Ukraine ziravuga ko zarashe drone 63 muri drone 137 z'Abarusiya, mu gihe Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yivuga ko yarashe drone 46 mu ijoro ryakeye. Kandi Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yakomeje ivuga ko abarwanyi ba Ukraine bagera kuri 200 bari bafite burende 3, imodoka z'intambara ndetse n'imodoka zisenya, bagerageje kugaba ibitero ku butaka bwabo mu karere ka Belgorod. Naho igisirikare cya Ukraine cyo kigashinja Uburusiya kugerageza igitero cyambukiranya imipaka, uvuga ko ingabo zacyo zahagaritse ibitero byose byakozwe bakorera mu karere ka Samu. Ariko nanone ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP biravuga ko ibisasu byaturikiye mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev, kandi ari nyuma y'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yari yemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'agahenge k'iminsi 30, bikaba byaribasiye ibikorwa remezo n'iby'ingufu za Ukraine. Naho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe yatangaje ko Uburusiya bwatangije ibitero by'indege zitagira abapilote zirenga 40 byibasiye ibikorwa remezo byose by'abasivile harimo n'ibitaro byo mu karere ka Sam. Naho tunyarukiye mu makuru ya politiki na diplomasi, guhamagara kuri telefone hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump Putin byari ibihe by'amateka n'ibihe bidasanzwe, nk'uko intumwa mpuzamahanga y'ubufatanye i Moscow Kirill Dmitriev yabivuze ku rubuga rwa X ati ubuyobozi bwa perezida Putin na perezida Trump isi yabaye ahantu heza hizewe cyane muri iki gihe. Yaranditse ati mu biganiro bivuga ko Putin yemeye guhagarika imirwano mu minsi 30 y'agahenge, ndetse Uburusiya na Ukraine bemeranya guhagarika ibitero ahantu hari ingufu karemano ndetse n'izakirimbuzi, ndetse Putin yahise ahitangazo ribuza abasirikare kongera kugaba ibitero i Moscow. Niko Kremlin bivuga, no kuvuga ibiro bya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Kandi Putin yabwiye Trump ko Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bagomba guhagarika ubufasha bwose bwa gisirikare harimo n'ubutasi bw'amahanga muri Ukraine kugira ngo imirwano ihagarare. Kremlin yasabye kandi guhagarika imirwano byakorwa na Ukraine itagomba kwemererwa kongera intwaro. Cyakora Trump yatangarije Fox News ko imfashanyo yo muri Ukraine itaganiriwe kuri telefone ye na Putin. Byagaragaye kandi ko kuwa gatatu Uburusiya na Ukraine bizajya bihana imfungu 170 buri gihugu. Naho Moscow yasabye guhagarika ubufasha bwa gisirikare n'ubutasi Kiev. Abayobozi b'Ubudage n'Ubufaransa bavuze ko bazakomeza inkunga ya gisirikare muri Ukraine. Nyuma yo guhamagarana kwa abaperezida bombi, White House yo yavuze ko imishyikirano ku guhagarika intambara burundu n'amahoro ahoraho muri Ukraine igiye gutangira ako kanya. Mu burasirazuba bwo hagati, Zelensky yavuze ko Ukraine izashyigikira icyifuzo cyo guhagarika ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu, ariko yongeraho ko yizeye ko azavugana na Trump kugira ngo amenye amakuru arambuye ku bijyanye na telefone ya Trump na Putin mbere y'uko Ukraine itanga igisubizo cya nyuma. Zelensky yashinje kandi Kremlin kudashaka guhagarika igitero cyayo muri Ukraine, maze avuga ko Uburusiya umukino wose uri guca intege Ukraine. Zelensky yagize ati ntabwo biteguye no ku ntambwe ya mbere ariyo guhagarika intambara. Abadepite baharanira demokarasi muri Amerika bakaba barahamagariye Trump kongera gutanga inkunga yari yaratewe inkunga kuri guverinoma ya Joe Biden, bavuga ko iyo nkunga yagiraga inyungu rusange ku bana bose ba Ukraine, bitavuze ko kuba guverinoma yaravuyeho bishobora guhita bihagarika niyo nkunga burundu, kuko bizagira ingaruka mbi ku bantu abari bo bose. Kandi biro ntaramakuru Reuters byatangaje ko Ukraine yaguze metero kibe miliyoni 100 za gaze y'amazi yo muri Amerika LNG binyuze mu masezerano hagati y'ikigo cy'ingufu cya leta ya Ukraine na Naftgaz
na Oren yo muri Pologne. Naho Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yavuze ko gahunda y'Ubwongereza n'Ubufaransa byo kohereza ingabo z'amahoro muri Ukraine bishobora kutagenda neza. Ahubwo Meloni yizera ko igisubizo cyaba cyiza ari ukwagura abanyamuryango ba OTAN. Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga Ursula von der Leyen yatangaje ko itsinda rishya rihuriweho na Ukraine rizohereza inkunga batera Ukraine. Murakoze ya Bride Preacher, mukomeze mudukurikire mukande subscribe, share na comment musangize n'abandi niyo nkunga tubakeneyeho, mukomeze kugubwa neza.